Minisita w'ebyitaka Sam Mayanja obirala n'omuyambi wa Pulezidenti omu nshonga z'omutaano Fiona Barungi yabwinaho abatuura ba Wantembo na Boma omuri Butyaba omu disitulikiti ya Burisa abarikweterera enduuru habw'omugiga orikugambwaho kuba Francis Kahwa orikwenda kubanyagaho itaka lya community rikusya heka 17. We wire wona ali museretinga abantu nagamba agenda kubivictinga mu kikaru kandi kitali kyaye kandi kiri kikaru kyaye awekyo tukusaba minisita ataye mu bintu ebyo tutunge justice mu koti. Abatuura bamugambire ngu Hannington Rugongeza orugiso wa Butyaba okumara emyaka 25 niwababuriza obusinge nawe niko kuragira ngu bamukwate. Oyo nayenza abangazizo omusango egumuno goli n'olwekyo omusajja waffe wadiso no Fred yimukako tubaba yes siyo yegisono kakati dipiso omusajja ono mukwati. Abatuura bashomere minisita reporta erikoreka ku ebizibu hitaka byatandikira habwe emirimo y'okutimba amajuta. As we are entering into the real development and production phase of oil and gas industry, many vulnerable people, poor people, for over 10 years have been deprived, scope denied, their lands through threats. Itaka erugambwaho abatuura bakahereza President Museveni rumwa hitaka yayombekaho barracks y'amahe. Mukitegeeze kitaka lyaki lyamwe erya President wali buwa era yabasiima bakyogedde wano n'agamba kino lyamwe tewali abakwatako. Itaka kiri kintu kyoteka omutwe ogenda nakyo. Itaka kiriho hali hati yasaini kikoleka nti nyagire. Leka bataka they can be false allegation ndifensingire nditahire munyate kama majunya abinga abantu omuntu nanyaga na fensinga nabinga mu abantu ako ogu bachenda ipapura abanyagire tiniko beta tinogamba nyagire itaka. Minisita Kwarijere Wantembo ahikirara kampu erikuturwamu abantu ababinjirwa mu itaka lya Bukinda na Katikara mu disitulikiti ya Kikube. Abantu banu banya Uganda 100%. Wana minisita abantu banu ali baba bingire abamu bakaba baliyo bonze NRM itaka izire mu bushobozi kusigikira hari G-tax emisoro basasuraga yeyira ninyenda ngumbagarire mu amani ngurahanga nakore nkoreye kandi rahanga natwaza nkora. President weitu arimo bwarahanga bwingi nicyo rukurebera bamwe ntukore shobi agumisiriza yakola de kiwandiko ne ababa bulemeseza tebajja kwekweka kiseera kyonna. Bagamba oyinza okulimba abantu abamu ekiseera kyonna n'olimba abantu abatono ebiseera ebimu naye toyinza kulimba abantu bonna ekiseera kyonna. Gasha kwambrozi nwagaba katoto.